тәртіп идеологиясының аясында ұйымдастырылып отырған заң мен тәртіп адал азамат жолы қалалық конкурсының 4-ші кезеңінде бас қосып отырмыз. Сегодня в рамках конкурса «Заң мен тәртіп адал азамат жолы» проводим очередной этап. Это дебаты среди учеников столичных школ всех районов столицы. Дебаты среди школьников – это эффективная форма профилактики правонарушений. Через открытый диалог мы объясняем детям нормы закона и последствия их нарушений, формируем ответственное отношение к своему выбору. Такой формат помогает подросткам не просто знать закон, а понимать, как применять его в реальной жизни. Прокуратура и дальше будет поддерживать подобные мероприятия совместно с организациями образования. Бүгінгі біздің заң мен тәртіп атты бағдарламаның аясындағы 4-ші кезең, яғни дебат кезеңі болып келеді. Бүгінгі дебат кезеңі өте ұйымдастырылған және ұйымдастырушылардың арасында үлкен еңбекті көріп тұрмыз.